Apar Deopani, Pulong Chapsar Popan, Ketokijir Amai Kepamanpon. Sonsipini Lakhain Korapli, Deopani constituency Kaparlo, Apar Deopani Along, Gedo, Nong Nam Kachitangklong, Pulong Chapsar Popan, Ketokijir Arani Kepamanpon. Lason siya ningkan bang sitami, ningkan isipen, eseke, Pulong Chapsar Popan, Karchopon, Pamanpon Ver. Pulong Chapsar Popan, pinile thot sitame, Thogjir Pondo. Bang Solong Kachirabdun, R.A. Karklia Bang, Guru Sar, Jen Sing Ronghang Pensi, Thogjir Pondo. Lapen, Haladak, Pulong Chapsar Popen, Nagachithandu na tengke, Wo Pu, Wo Kan sitame, Mesen Pusi, Perangket Hengno, Than Pachinidun. Lapenan parta Haladak, Pulong Chapsar Po Mondiralong, Arnivang, Jopidap Kachirabdun, President Kang Bora Ronghang, Lapen, Secretary Rajan Ronghang, Alang Litum Pinile Thositame, Chirabdun Si, Pulong Chapsar Po Pan, Ketokijir Arani, Intirjir Mesen Me Edpen, Pachun Ponlo. Tangte Buthor Lam Tele, Arjupon Thusina. Arnam Lang Pipen Thorom Terang, Karbiang Long, TV9 News. Si ini tu Pulong Chapsar Po Ketokijir Kadom Kadi Arani lo masih litum tame nikana sekpen nikana yang pen si tum tajo radapan dedapan isu kelang lok kidney stone punon korbadar stone punon appendix punon tumor punon cancer punon operation sabe lain Pulong Chapsar Po si aja komponan kita si dia nekan bang nikana sekya mampu saja ko kan ya kaita talama cukup ini kan nikan presi lo masih hitung po alang kita nikan bisa po kaita nikan bang kan cerabun lo dan ada hitung kacinghon sekretari presiden alang itu tentang presiden Kamra Ronghang lapendian si Jen Ronghang kaita langsung sekretari lo nang cerabun lo si kedap kita pikir kontra RI kamisen RI hem humukan rasanya kamisen Pulong Chapsar Po kita pikir ta hanwe cingko kamisen mukana paretat Pulong Chapisu anta piti paretat lapenatun Pulong Chapsar Po ta kita pikir kamisen paretat masinon RI punya parti dona karti dona keku alang dan sing Ronghang ipupen la siari partidon itu macam monai Dr. Ram Hangsar apun si pada hari sampai kapan pajodon si itu buat kan mesen nasi kano cara pandai kita yoki no me serong yang naik penang lok motor bukan ta itu me di punggi busi cara pangka